tell him your cell phone number. Then we're going to walk away and do other stuff. Then he's going to come back. It's on camera. Then he's going to come back and he's going to repeat the number to you. And you must say if it's correct or not correct. Is it fine? Ja. Okay, Reini, moet net vir ons jou naam sê. En dan, ja, dan sê jy vir hom jouself. My naam is Reini. Reini? Sy Billy. Okay. Jou nommer is? 083. Okay, 083. 96 3810 1090 083 9638 190. 190. Okay. Elisa. Elisa. And my cell number 0799. Okay. 0799 722 plus 331. 331. Lorenzo. Lorenzo, yes. 0711 0711 066 066 567. 567. Yes. Okay, Darren. 082 305 305 3803. 3803. Capital. Billy. What's your number? 073 073 23 6 23 6 2030. 2030. Yes. Okay. So my eerste first. Okay. Good. Okay. Your name is Lorenzo, am I right? Yeah. Number 0711 066 567. Yeah. Thanks. Next one. Okay. Your name is Elisa. Your number is 0799 722 331. Thank you. Good. Reini, come. Next. Very customer care. Right. 083 96 38 190. You say. Brilliant. Yes. Number 073 236 2030. Yes. George, Salah 2 305 3803. Ja, let's go. Ah, dis nou op. Dis al. Wat ons van eerste tot laaste, so kom ons vat hom dan van laaste af, ons begin. So ons het eers daai Maynard sweeties gehad. Ag, laaste het ons ons het die puffs gehad. Puffs het ons heel laaste gehad, dis R3.95. Dan het ons die Maynard sweeties gehad, of die wine gums wat ons gehad het, is R6.75. Ons het daarna, ek gedink hierdie eentjie, ek weet sy prys is R19.95. Dit is die almond kaas broodjie wat ons daar het. Dan het ons die peppermint crisp chocolate wat ons het. Hy is R25.50. Dan het ons die daai een, ek weet sy prys is R11.50. Ons gaan nou terugkom na hom toe. Die eerste een wat ons het is die snacker vir R7.75. R11.50. Dus daar mint. Ja, mint. Spearmint. Sorry.